Ćao ljudi, evo pričamo o mogućem uzroku bola u donjem delu leđa, šta mi to možemo uraditi preventivno i neka moguća rešenja ako je već bol konstantan i hroničan u donjem delu leđa. Ok, pre nego što krenemo, hoću samo da napomenem jednu stvar, a to je da je ovo jedan od mogućih uzroka bola u donjem delu leđa, ako on postoji. Svakako da bi trebalo da vas pregleda neko stručno lice, znači lekar određenog usmerenja, da bi utvrdio da li se radi zaista o ovom uzroku o kojem ću pričati. A ukoliko radite neki posao koji zahteva duže sedenje i tako dalje, ove vežbe svakako koje ću vam sad pokazati bi trebalo da inkorporirate kako do bola u donjem delu leđa ne bi uopšte došlo. Znači kao jedan preventivan metod i ovo pre svega, a tek onda korektivni metod. Evo ovako možemo da krenemo. Šta bi to u stvari mogući uzrok, da kažemo, bio bola u donjem delu leđa? To je svakako se navodi u raznim literaturama, navodi se kao predugo sedenje, znači određeni kancelarijski posao. Druga stvar jeste što žene obično već deo vremena provode u štiklama, znači pričam za one žene koje prosto nose takvu obuću, jel tako? I onda one dominantno prenose svoju težinu na kvadricepse, odnosno na ovaj prednji deo butine, jel tako, a ne na zadnji. I onda im prosto bude oslabljena veoma zadnja loža. Eto, to su neki uzroci koji se navodi u literaturi i sad ćemo videti koji su to mišići slabi, to je pod broj 1, a koji su mišići nefleksibilni, odnosno previše zategnuti ili ukočeni. Kao što sam rekao, jedan od čestih uzroka bola u donjem delu leđa jeste to predugo sedenje. Šta se dešava u stvari? Dešava se da mišići oslabe i to mišići trbušnog zida, gluteusa i zadnje lože. Znači to su te tri grupe mišića koje su oslabljene. A druga stvar koja se dešava jeste da su mišići, odnosno fleksori kuka, previše zategnuti, odnosno skraćeni, nisu dovoljno fleksibilni. Pretpostavljate šta je potrebno uraditi? Potrebno je uraditi određene vežbe koje će uticati na to da mi ponovo da rastežemo prosto mišiće koji su zaduženi za fleksiju kuka, ok, ove fleksore kuka znači, i potrebno je da uradimo vežbe koje će ojačati i osnažiti našu zadnjicu, gluteus, trbušni zid i zadnju ložu. Ja ću vam pokazati vežbe za zadnju ložu i gluteus koje su, ajde kažemo, vežbe koje će objediniti i jednu i drugu particiju mišića, vežbe koje su namenjene da rastegnemo malo te fleksore kuka, a za trbušnjake svi verujem da već znate, tako da to neću pokazivati. Pa ajde da krenemo. Ok, prva vežba za jačanje zadnje lože i gluteusa jeste rumunsko mrtvo dizanje. Izvodi se vrlo jednostavno, znači stavi u širini kukova, hvat šipke negde u širini ramena, podižemo šipku do kuka ovako, kolena blago savijamo i mi se savijamo dole tako da šipka ide negde ispod kolena. Ukoliko pravilno radimo, šipka i dalje ne može otići. I ponovo se uspravljamo. Znači dole, 1 i 2. Osjetit ćete veliko zatezanje zadnje lože. Znači još jedno, 1, znači šipka ide negde to ispod kolena, prava su leđa i 2. Šipka takođe klizi uz nogu. Ajmo sa strane da vidimo kako izgleda. Evo kako se izgledi vežba iz ove pozicije, da ne ponavljam tehniku, vrlo jednostavno. Važno je da leđa budu prava, sad ćete to da vidite. Znači, blago savijemo kolena, vrlo blago, i idemo dole, šipka klizi uz nogu, do ispod kolena i gore. Prava su leđa. 1,
i 2. Druga vežba jeste swing ovim ruskim zvonom ili grijama, kako neki zovu. Postoje dve verzije, jedna je američka, druga ruska. Američka se izvodi tako što se zvono dovodi skroz iznad glave i tu se zaključa, a ruska znači negdje samo do visine očiju, ovako. Mi ćemo sada da pređemo kako se izvodi ova varijacija ruska. Pod brojem zato što je jednostavnija i pod brojem zato što je popularnija. Stavlje negdje u širini ramena, kolena su blago savijena, uzimamo zvono i radimo zamah. Znači, jedan i odgurnemo zvono kukovima tako što zategnemo gluteus. Vrlo jednostavno, možda se u početku čini da je teže, ali ćete vremenom savladati, znači bitno je da tu inerciju upotrebimo za dalji zamah. Znači, jedan dole, zategnemo gluteus i 2 gore i pustimo pad kontrolisan. Ajmo sa strane. Ok. Znači, jedan gore, do visine očiju, 2 dole. Op. Op. Ok, sljedeća vežba, vrlo jednostavna, glute bridge se zove, znači samo za zadnjicu, legnemo na leđa, ruke sa strane na podu i dižemo kukove tako da budu u ravni sa kolenima. Stavimo kolena tako da su stopala negdje u širini kukova. Podižemo karlicu, 1. Tako da dođu u ravni sa kolenom. I zategnemo gluteus. Ukoliko želimo da bude teže, ima teža varijacija. Znači, 1, skroz gore i dižemo jednu nogu. Još jednom, 1, drugom nogom, 2. To je to. Ok, i posljednja vežba za jačanje zadnje lože i gluteusa jeste takozvana good morning vežba. Evo kako se izvodi. Uzimamo šipku, stavljamo je iza glave, na trapeze. Stav je negdje malo širi od širine ramena, kolena blago savijemo, leđa su prava i spuštamo se do dole tako što zadnjica ide nazad. Osjetit ćemo veliko zatezanje u zadnjoj loži, kao i dosta veliki rad zadnjica, odnosno gluteus. Idemo još jednom dole, negdje po 90 stepeni u odnosu na kuk i gore. Jedan dole, sve radite kontrolisano i 2 gore. Evo da vidimo kako sa strane to izgleda. Stav malo širi od širine ramena, prsti pokazuju prema spolja, kolena blago savijena i idemo dole. 1, kontrolisano, zadnjicu nazad i gore 2. 1 dole i 2 gore. To je to. Ok, sad kad smo vidjeli kako da ojačamo naše mišiće zadnje lože i gluteusa, sad nam je još samo ostalo da istegnemo dovoljno naše mišiće koji su zaduženi za fleksiju kuka i da ih učinimo dovoljno fleksibilnim kako bi obezbedili tu neku, da kažem, prevenciju bola u donjem delu leđa, u lumbalnom delu. Ajmo ovako, znači prva vežbica jeste tako što jedna noga je na stopalu, koleno savijeno po 90, druga noga, koleno je na podu i lagano kuk guramo ka napred i dole. Znači, ovaj ovdje deo bi trebalo da osjetite kako se isteže. Lagano samo do neke tačke gde je neprijatno. I tu zadržimo oko 30 sekundi. Nemojte cimati, ovo nije bezbedno. I naravno, ovako nešto radite kada ste dovoljno zagrejeni.
to je prva vežba, imamo drugu vežbu. Legnemo sa strane, uzmemo jednu nogu za stopalo i lagano povlačimo nazad. Tada ćemo osjetiti da nam se mišići kvadricepsa takođe istežu, što je sasvim ok, ali takođe i fleksori kuka. I za kraj imamo još jednu vežbicu, stojeći ovako, koleno usmerimo prema podu, prste na prstima smo i guramo lagano kuk prema dole. Isto tako s drugom, sve to ponovimo, lagano, do granice neprijatnosti i tu zadržimo oko 30 sekundi. To je to. U principu to bi bile neke stvari koje je potrebno da radimo kao neka prevencija bola u donjem delu leđa. Opet kažem, kako se pojave veliki bolovi, hronični bolovi koji traju dugo, naravno da je potrebno obratiti se lekaru da vidimo o čemu se radi, jer je, znači, ovo što sam sada opisao, nedovoljna snaga i nedovoljna razvijenost gluteusa i zadnje lože uz veoma stegnute i tvrde fleksore kuka je samo jedan od mogućih uzroka bola u donjem delu leđa. Ok, to bi bilo to, vežbajte, vidimo se, ćao.